I evo nas nazad, kao što vidite nastavljamo tamo gdje smo stali. Inače, ja sve igrice volim da igram ovako na juriš, zato vjerovatno skoro stalno poginem, ali ne vez. For motherland! And Soviet Union. I will not fall back. Ali nemam šmetku. Skoro. Sad je. Znači, ne valja vam ako imate ovu igricu da idete odavde, idete odande. Ja ću staviti link od igrice u deskripciji ovog videa, pa vi ako želite skinite. Inače, šta god vas zanima o meni i kanalu, pišite dole u komentare bilo kog videa. Ja ću se truditi da ih što pre govorim. Eto, to je to. Kao što vidite, ne žele da se predaju, zato ćemo da ih dignemo u vazduh. Da, očigledno će ovaj video da bude iz dva dela. Ovaj deo će stvarno biti jako kratak, 3 minuta. 3 minuta sigurno. Nisam mislio da ću tako brzo da pređem. Znači, bit će kraći upload, što je ekstra. Evo, napravili smo scenu kao da smo bili broj eksploziju. Odnašli smo tačnu sekundu i napravit ćemo kao da je ovdje nešto dugo. Završena scena. Vidite, ništa se ne vidi od njima. I ljudi, to je to što se tiče ovog klipa, lajkujte, šerujte i subscribeujte se na kanal, vidimo se u sljedećem klipu.